Bia Kamal Kanwar Online TV mi jiram jadid ke pai jegni jen channel me bi goro jin be subscribe ke jin ba mi jiram jadid ke jen channel nyam ko jiko bi ben ke jen channel me goro je jin bi jen yak ne ko ken ke mi jiram jadid ba gore jin bi comment ke bi charu bi gwar pin mun no je lungo de roine tong nas gor ke bagala len chang ko bi kalingi gore jin bi notification me bi de twine ko bi rointe lat karodien reinwari bi ka chwalingi kamal en ler bano tin ke jen gwasame eler mu bum bum mi di mu paiben ler ba lare ke jen gwasame kwer glf cha lore wich ka gambela kwer glf cha lor re wich ka gambela kwer glf ni galwa bom pal cha chubre wich ka gambela shit karach en chamat pin kamde kene kume Ethiopia male cha tany ka queen en tintador ko de ka benrei wich antama cha ogwasde cha kume mentador cha benrei wich antama en galwa bom pal cha lor ke chaje nogo ba malam baje tany kaje akwar Ethiopia kana kwartintire wich ka gambela kwero mot kene tankwi shikan malanda na nunka ke a federal government ki kumente ka federal kumen dide men boske a Dr. Abi shikan mala shalat a kwene Dr. Abi shagoro ba malamo ba jelat gwasde ka doban gore jakaje sha malamo chaje tanyan tame ci kwene galwa bompal ka GLF shabere wich ka gambela shagalwa bum shop dere we ka gambela shalore netin wana long ka ganka je kumi Ethiopia ko bere wich kamal en chatan kam neni tetere duar kene kuma mentere wich chingwani kene dit chikene lor kamal en wale rewi ka gambela shiloine ne dial tes kamen gwa en chanyos akumi Ethiopia ka kamdien ka chong buna men chal ke je LF metador ka gwa sedan ka o chamal chajatan kamdien ka netete dor kan tama shikan chong en gorke GLF shikana kamke chamal ma chajatan en tama kwer GLF ni galwa bompal chaje lor e neitin wana long rewi ka gambela alo tesloy naskeje rewi kelio kejen je ladame ka changa dioka payengwan chuiro de ja chung tong ka dangwan ka ben kwar GLF ni galwa bum reide die nas nen teloy dien ka gorko bige ka galwa bum shikum ment rewi mal enunke galwa bum ka jalor kamal ne dial ke jen changan wale tekare male ne te ngwan ne kana long joka galwa bompal berchen kamal ere lura galwa bompal ka bende rewi ka gambela chwetel mi jek mi shwanen ko ne dial shonka ka rawken wichar gwasen dia rewi ka gambela cha gwasm ber kana mi jeka galwa bompal ni medan e were duar ko tere chonde ken nas mi jegaja ken wale charode riet re wich ka gambela kamal ngode gorka jewo ba mal ba wo kamalat ke jelet ko mi jentung mal ke enomo tele mi jeng mi dela toka wa wonyam ko amal mi chalat re wich ki Ethiopia ke li onwo be malben ajen mo no kamal ba ne itin kontela kwar tin yan ke gambela netin wane kena long chet ke jikuma tin kon tin tere lura na mo tin gankanas ko tele mi jengmu de tok re mala mandane nun ka galwa bompal chike chon kele bom chiloy ne dial chetes gat dong ne dial long re wike gambela chiloy dien tesan wale ten lo dien chet kemen shaling shong ne ken ko kuke ke tesloaj medit men gur kare gambela ka gwasme bera mal ajen gwi yene diala to ko waka galwa bompal waka na lor re mala ko teslo dien ka jeg den kaje GLF e party mi jen dor jere ka gambela chakulo dor ka gwase tenare kur kan tama chamala mo chaje len laslet ko baje blatre we ka gambela chiloinen dial tungwan long sikates ko chikwer nga lwa bum shabere we ka gambela shuman kwar la kwar gambel kan malame nong doctor
abi re wish ka Gambela kamal e cha tany kam nene tete dor kene ji Ethiopia kene tete dawich ko de mala modere we wonyam chala do ene ideal tin kon tin na je de malere tin ke chunkel kamal lat Dr. Abiy inono chala do chene ideal kontinte ki kwartin tere wini ken ki steni Ethiopia ideal chaga jako bi kamal bi kana lat kene ken tinte dor ka long ki ka boman te ka je Dr. Abiy chamala mo che jaga jawo gwasde ajen me be galwa bompal re wish ka Gambela keje galwa bompal chaje lur ene tungwana long ka bende re wish ka Gambela name ajen ler endan en bialing ka kwi Gambela ka ajen ler nyam makan mulat ka gwas me ber ko shimal cheteten biarwan tungwana long to go ka kwi mala man wo ka bere wi ka Gambela biyena ling kamal mi jira ma jidid me kanu ben ka jan channel me kanwer online la ler tungwan la ka nonga ka kwi nuare kene kwi wini ti gol ken wale ajen chenga nyam ko ba mal ba je jaka wo ba je lat re channel kanwer online tv ko sha gwijo sha mal sha je nok a shengni mente dwal teten ko dwal na katin kondelat karodien ajen mi mo cha je goro de rwani ka kwi Gambela de ka nonga kaka kwi ko shi wacce ta kamal a cha je no go buga lwa bompal bere wich ba mal ba yi lat ka duwa de je lat ka biya ler di alten konte de lat re wich ka Gambela biyen ka lin kamal men gor ke long re wich ka Gambela o de maler de tin kam ni kwartin kon tin yan ka wich Gambela teslam di long o de na chen kamal ken o de na rodian wich reading ni tin kon tin nan ka wejok ko shamala ma chajalat kam jidwar kene ne din kontere we ka Gambela cha galwa bompal cha ya jabere wish kamal an lore sha lore a lor midi a kume federal kene kume la kume Gambela entre wich kana diaten kon tin chalke civiliane kene tin kon tin chingre we ka Gambela tin teslo ken ko chi galwa bompal cha bere we ka Gambela tele rama jes loy de shumene lat kume ko agenda no gorke no be malba de tin rewi ka Gambela eno mo amisha lat a Dr. Abiy ko cha goro be terama to dor ke bra terami bilet wodor gorko ne dial bugi shen kamal rewi ki Ethiopia an mala ma cha janok ane dial to rewi ka Gambela ko be won yam nono neme ajen chang nyam ko be malba ben rewi ka Gambela kano be galwa bompal be Gambela be nyogo don mal ename gorka jader wa wani am nono chalinga ne dial wi mono be galwa bompal rewi ka Gambela tel gwas me kan chopten ka social media take a video to wante de yen ka gwe ko ci galwa bompal ca ben rewi ka Gambela ne to wane ken ci ka bararan wale ko ba mala dan le ro de rewi ka Gambela ko ba je belin ka ba je benen ca jochan wale ne tun wani kent don ka ran kana ben rar kana galwa bompal benen la linga ne je an wala she ben rar ka she benen ka wangde ci loy nen tun wani kent tesa lon ko de mala me der wo woni am kamandana chala do de galwa bompal der tere we ka Gambela ko de mal dana gorke kumi Ethiopia der te ladi nono biya te kamal mi jira ma jidit ke jen channel me gore jin bi subscribe bi share bi comment biya te kamal gwane mal inono bye bye